Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban pule dailu setas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor pelat ka sarkar pedeng sispa andru pau khandai point hendru pau kloten ka chaka jala Meghalaya nak bantaban pentre kam ya ka Jal Jeevan Mission Beliau Menteri Rangba ke Meghalaya ukon rat ke sangma ya ka Ying School Higher Secondary jong ka St Saviour's ha South West Khas Hills District Bat Shimtiu Justice Shivaji Pandey yaka kam kum President jong ka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission Shillong. Hashua bengilet chiki kubor ki babanya ni syak skor yaka ni kicing penbana. Namar bakari India kalala ban ai hadu palat sispa klur kita waitika ban yada na kicing pang COVID-19 ka All India Radio ka ai kuble ya barok ki doktor ki nurse ki nong tray bah khmat bat barok ki tu ki bela pendak pura ya kicing aitika ki bela penla ban kenjo sakathong wat lakari kalala ban kenjo shoni umau mer hendrai ngi maham ya ki nong sngap jongi ba kicing kun persya ya ka klam COVID-19 kampat kut satya Ikan tu nomor kata ya kino sengap cungi bakin pendap ya kecing aitika keluar kat bala bat banyarap lem ya ki weiru bakin aitika. Hakini ke ayam tamasa kan mau ban brut bat ban le ya kini lightly kedukom le ki basung. Deng ya kecing dak khmat bat khmut pencinga iwei ne iwei pan bat khamle khut ya ka khti bat ka khmat. Nak benta kecing tep ki babanya sapang kecing pang COVID-19 pilak ban pun haun national helpline number not iwei alai khandai nyo pranot sau hendri bat iwei not nyo san. Lani hau helpline number ke Meghalaya iwei not pra bat iwei not nyo not. Mentapat ki kubor ki babanya. Da kecing temu ban pentre kam ya ke Jal Jeevan Mission ha Meghalaya ke sarkar pedeng kala pelat sispa andru po khandai point hendru po klorting ka sa ke jela lamang ru ya ke Central Fund ke balong andru spa nyo po pra point lai po khandai klorting ka nak benta ke snam arajar arphawei arphawar khanang ban pendon kam ha ke pentre ya ke Jal Jeevan Mission Kebabun sausya ban ya ke balamang nak benta ke snam arajar arphawei Hakasnam arajar arphawei arphawar ke jela ka thmu ban pinbyang haki lai point lai po khandai laktali ki tliwing hanong kandong Shushu hakasnam arajar arphawei arphawar la ai prapawar klurtingka sa ke Meghalaya kum ka 15th Finance Commission grant na kabanta ban pinbyang ya ka bat kilat jingle kut sa kinong kandong bal apintikana bakandon ru ke jingarap pisa ka ba sauspa arphonru klurtingka na kabanta ke sansnam banwan kata hadu arhajar arphosam arajar arphonriu sa kinong kandong Menteri Rangba ke Meghalaya ukon rat ke sangma nin kasngi ula play ya ke Ying School Higher Secondary jong ke St Saviour's ha oit ke badan hajan maukarwan South West Khas Hills ha ke jingkeren jongmu Menteri Rangba ula penpau ke jingkermen ba ke School St Saviour's oit kan salong ke wena ke school ke babiang ha ke ba a jing nang jing tip ya ki bre jong kathan Ula kenturu iki kena pule baki dai bandan ke jing temu ba jing angnot ha ka ai ke bakile kenang ba ke jing im jongki kanong ke bajob ha ke jing halang Menteri Rangba ula pentip ru ba ke sarkar kala yo iki project bala baitang ka na sabar na ka bantaban kentew iki jing dan kam ke biade bat ka kam jongok kai perthai ha South West Khas Hills ha ka ba kabala lapat ban kentew yikilat ka mai chakpo jongki priu ka than Kipredan lang hagajing lang play kikentup yaw MLA kathan ubalong ru Menteri Katanat PHE uba Renington Lingdo Tomkar but Original Development Director ka Sengyam Jesuits in North East India Father Anand Pereira. Ka National Human Rights Commission NHRC kalapha jingtip sa kasokar pedeng ba sa kasokar Nagaland halor ka jingkhandra ya ki ranking atyar da ki Sipai Assam Rifles ka balawan ra ya ki jingyap jingkiriw pat ba KNHRC kalapha city so secretary katnat yadari kasokar pedeng u secretary ki kam korbari so chief secretary but director of police ka Nagaland banpan ya ka kaipot ka babanya halor ka jingja setyap hapo ndru tayong
Ka commission kala sim kya bhai ka khubor balawan lam de kilat pathai kubor halo ka jingset kulma de ka shipai Assam Rifles Hammon District jong ka jilla Nagaland. Menteri Katanat Kakwet Kakya jong ke Meghalaya James Sangma hanin kasngi ula play ya kejingbu ya kor penmi oxygen han Nazareth Hospital Shillong habakren ha kejalang usangma ula ong maka sarkar kala the pisa arklur san phawe laktingka na kabanta ke Nazareth Hospital ban kejing the pisa habaro ke hospital jong ke rishimet na kabanta ban penkre yo kawan kejing pang covid ha kasin kabalai kalong baro khatsao point sauklur tingka. Menteri ulang bakanika kor penmi oksigen kanong atiar ke badan kambha umtang na kabenta ke Nazareth Hospital hendrai na kabenta ke jilla barok kawai. Ujem sama ulang ru baka sarkar ka kemidanti ya ke jing snok tilang kanang banwanra ya ke jingkala hakilat bat kirukom ajing sumar da ka bapenbiang da ki kor ki bo technology haki hospital kanang banla ban penduna ke jing sakta na ke jingpang COVID-19. Kini kita All India Radio Shillong kabon lam shapi ya ka khubor. Justice Shivaji Pandey ubala shong thait kum nong bisa jong ka Patna High Court ula shimti ya ka kam kum President jong ka Meghalaya State Consumers Disputes Redressal Commission Shillong ha ka 100 tarik uno pra 1000 arpawai. Ka State Commission minta ka tre kambha da ka jing donlut ki dukhat baro hala ki jong ki kerdan bat minta kan sa shong bishar ban pendam ya ki mukot duma barim baro kanang ba kenyo ban priang pan ya ki bathamai. Ka State Commission kan shong haka kamra bishar jong ka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission New Administrative Building 2nd floor Kabadon Halowa Lachemir Shillong. Kipat ba kibadon kanu ke jing ujor ha ka bede bat ka ki hok ki nong thet nong pet ki la ban net bu jing ujor ha ka commission. Menteri Bapet yaki kam an bat ka kwet ka kya jong ka Meghalaya James Sangma ula pleh nin kasngi yaka yeng bisa jong ka Janta Hills Autonomous District Council JHADC haba ajing keren ha ka jingalang usangma ula yaro yaka jing tre shitam jong CEM bat UEM badai pet yaka CWD kibalala ban pendap yaka jing shna yaka yeng bisa bat ban pleru yaka nakabanta ka jing mentor jong ka council bat upat ba jong ka rilum Janta. Ula benrap ru baka sect schedule ka long tan ka benta ka barit ha ka jinga da ya ki hok jong ki chat ben riu red pat ha ben ujor bat ki bai pat ki chat ben riu he pat ki ble don lang ha ka jinga lang play ki kan thup ya MLA ka jowai uba wailat miki shilla UCM ka JHDC uba thombo shiwan bat deputy commissioner ka West Janta Hills ugarat LSN Dykes bat ki bai de ki MDC jong ka JHDC. Kachihalang play ya ke international conference halor kapang integrated agriculture, natural farming, biodiversity conservation and rural bio-entrepreneurship under climate change scenario kalalong ha College of Agriculture Kademkulai Ribhoi District Meghalaya nin kasngi. Dr. Trilokchan Mahopatra, DJ ka ICAR, but Secretary ka DARE, Government of India, ubalongru President ka National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, ha ka jing kren jang ulang ba ka video, ulaban halo ka jing pendon kam da ki kor ki board technology, ha ka rep karyang, ki bala ban shan, ha ka jing kala ka sunbening, kanang ba anla ban kantir ki nong rep ha ka ni ka spats nam ba arpaway. Kinong mi kmat ba kiriw start science na kaleng kari bat na bari ru kilawan ba niya shimbanta hakani kajingalang. Ka All India Trinamool Congress balayalam do Dr. Mukul Sangma kalapenlong ya kajing thang Mombati nin kasngi ha Police Bazaar Shillong ban penram ya kajing syasiat yap kibriw hanagalan. Ka Khasi Students Union hapo kajing penya jong ka North East Students Organization ru kan sa penlong ya kajing shong kalan mungor ban penbut da kajing thang Mombati ha umat sa kan mau jo ukyang nangba ubadon Hajan Shillong Civil Hospital ha ka khandai tarik menta ubnai. Kanisu kalarai ban penlong ya ki program habaro kinong ba jong ki jalla ka thanjate la mingi hakani hi ka jo kasngi kum kadak jing persya ya ka kambamman balale de ki bor pahra haka shinong oting ka ba hanagalan.
ha India la de ban ai ar phopra klur nyo phopra lak kidawai tika banyada na kajingpang covid hadu menta hapo ka nationwide vaccination drive kajingko jangki breru kalake sha ka khandai phopra point laipon riu na ka shispa ha kajo kapor ha Meghalaya ar phongut ki breru kidang yo thmaya kajingpang bat khatsan ngut kilakon kat hadu nen kasngi kajala kadon aspa san phowei ngut ki breru ki badan shitom bat ki blaklat kilong sharja sauspa nyopo san ngut baro katu ka khubor kalakut na All India Radio Shillong